ngihlala sibazalane ngatawusitha bathi ngihlala. Haleluya. Siyabonga kakhulu ngosiyamboma ke bethu. Lokunye lokungaba lokube ngumbuto kubosisi bethu. Babute ukuthi yini bumqoka bekuthi uthi masawuthandazile noma usathandaza noma usabuka nangabe kuyabukwa. Why is it important ukuthi lo muntu lo athi lo tawugcina uvume kuye? Maybe spiritually kube kuthi umuntu uyasinka naye. Ngabekisa nje an example encane uthi ngiyabekisa mina ngingisisi ngola assembly. Kuna brothers ake asumbulota kakhulu esontweni. Uyakholwa nje uyasho ukuthi uyakholwa vele Jesu yamthanda. But angisho ukuthi mangimkala but nje spiritually probably his spiritual maturity maybe singephasi kwesami. Kunalo mbuto ukuthi is that a problem yini for marriage ukuthi ngiyabekisa nje mina ngingisisi vele ngasho ukuthi uNkulunkulu ngibusisile kakhulu vele ngingumuntu lokholwako lothandazako but brothers naye uyakholwa but asilingani because naku spirituality vele akulingana asilingani yena vele definitely asingimi mina ngiyashumayela lana yena vele shem if nangabe bamcelile wavuma nakhona uthi nje mebuda ubutha umnikelo akusine umuntu maybe lo vocal kakhulu ukuthi uyashumayela but uyakholwa bazalwane usinzisiwe uyamthanda Jesu. Is there a problem for ukuthi ngivume noma it won't be a problem lokuthi ema spiritual levels if akafanani? Will that be a problem or it's not a problem? I guess any of you can help us little hlangothi. Amen bazalwane. Angathi ukuthi ngiphendula msinye. Because now uya emishini usuke ungadi wani ukuthi ubitwa ngibani. Ubona lo muntu usekalambi kwakho not unless wati ukuthi wena khona umuntu lobokhulumisana naye. So normally angeke bese sekuba like kumele ukuthi umkhethe angisakhumbuli kahle ukuthi then kuningi lese kakhulumile. But nje ngicabanga ukuthi kukholwa kwemzalwane nangabe lo mzalwane uyamati na ufika lembili ukuthi nikhonta ndzawonye ubese sekuba uNkulunkulu lokusitako uthi usathandaza ukhone akhone lo mzalwane ualigna nalo wena lo ngiko kuba part of lama prayers akho uthi as usathandaza uNkulunkulu afane akunikete umuntu loto iunderstanda ijourney yakho naNkulunkulu akunikete umuntu longeke abe nenkinga nekukhonda kwakho ndobekisa la sonveni sikhonda Monday to Thursday and then siyaphumula Friday Saturday sometimes dikhona tinkonzo lo muntu funa ngabe uyamati ukuthi khonda naye la sonveni uya understanda lonke inchubo yelisonto. Ngicabanga ukuthi kuba ngilomthandazo wakho wenda naNkulunkulu lokukhethisa lo mvulo yo because nawe usuku ungamati umuntu umati kahle masombonile. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu make. Ngicabanga kusombuto lona bonke bomake ngosamba ngathi nje caphu second nje ngoba kuhlukile. Uthi lokumbuto ukuthi umbuto wami is it important ukuthi spiritually like ema levels of spirituality ukuthi mine ngibe setulu yena abe ngephasi kwami? Angisho ukuthi yena akakholwa, ngisho ukuthi uyakholwa yena. Probably his spiritual maturity is just below mine. Will that cause a problem for me sengale emshadweni or it's fine? Ngiyababingelela bazalwane egameni laJesu. Bazalwane indzaba ya spiritual ukuthi umuntu phasi noma usetulu ngicabanga ukuthi akusiko kwakho ukuthi uyakhona kumbona umuntu ujulile umuntu watiwa uNkulunkulu nje angeke wena uze ukhone kumbona ukuthi measure engakusho ukuthi umcoka lokuthi wena le connection yakho naNkulunkulu ibe khona hayi ngoba sofuna kushada.
ukwadi naloku ukwadi umuve uNkulunkulu akhuluma nawe hayi ngoba sowubuka umshado uyacoca lomunye uthi wahamba wathandaze phase esihlahla asho uthi Nkosi nangu lona ngabe nguye yini wagcina ke lo mnyagibelela tuke esihlahla wamemeta wathi nguye na ungalatike liphimbo laNkulunkulu uthi hayi vele sokhulumile uNkulunkulu uthi tenguye nengathi nje kuxoka lokuthiwa watane naNkulunkulu uNkulunkulu angeke uthi evini lakhe angeke ezesicele ifishi bese yena usinika inyoka ukunika lokhu ufanele wena nakathi nje kuAdam ngidamendela umsiti lolungele yena ukunika lokhu kufanele wena uthi wena utathi kuphasi spiritually noma kunjanjanyana ngicabanga ukuthi wena kufune watane naNkulunkulu wakho ungabuki lo muntu ukuthi lo muntu lona sici sakhe uwathi uNkulunkulu wakho ukuthi uNkulunkulu wakho uthini kuye nguye lo takhona kuguide ke kuko konke noma ngabe sowuvelela inkinga nangabe ugayidwe uNkulunkulu utawukhona nekubuyela kuye uthi uNkulunkulu nangu lona wanginiketa yena nyalo sekwenteka kaso but ngalesikhathi na utibukele wena ngendeka uthi siya uNkulunkulu nangabe uyakhona lokuthi uNkulunkulu niphendulana kubute uNkulunkulu ukuthi ngakunika invele noma wena wabuka nje na wasisothi ingcono saluthi thathela ngagcina lapho. Siyabonga masicela imshayelo etandla maki. Siyabonga kakhulu maka I think make sowuphendvulene benami bese nginembuto lo build up I think sokuphendvulile ukuthi konke bosisi it goes back to prayer konke vele kubuyela because ungakubuka ngemehlo wena ube like mina ngiyathandaza ngituli brothers akathandathi ngato but uNkulunkulu vele ukhanza ukuthi it's the one la kubekele yena bese sowufuna lenifana naye bese sethi tawukopana so it goes back vele to prayer ukuthi everything whatever decision loyithathako vele uyathandaza. Haleluya siyabonga shem kakhulu bomake lomnye umbuto lo vele ngakubosisi ukuthi bavamise bathi kunala slogan lesithi you marry your friend umuntu lengikhona ukukhuluma naye la somveni wa all brothers and sisters kuba nje umuntu lengimatiko lengimdele ngikhona ukukhuluma naye noma makangibita ngikhona ukuthi yes my brother ngikhona nje ukukhuluma naye umuntu lengikhona ku-interacta naye ngingamesabi kunalo mbuto ukuthi kuyingodi yini lokuthi you marry your friend or you just marry someone you respect someone lo wathi kahle ukuthi you will not react kuye ngepride noma bese soyancinibala umuntu nje lo wathi ukuthi this brother you respect him. So my question is masengi summarize do I marry my friend or do I actually marry someone that I respect? Because sinalo ukuthi sihlale siva abantu bakhuluma ukuthi you marry your friend so that utaba khona umuntu lo tokhona ku interacta naye ukhona ukukhuluma naye. Is that really important in vele kumqoka noma nje bayakusho ngoba bayakusho? Ngiyabingelela nami bazalwane egameni likaJesu. Ngumbana kaNkulunkulu wangisindisa Jesu wangithola nami ngididukele. Neke ngifikela nje ngimzala ngalokhana kalotari nje ngifikela ngimzala angiyathi indzaba yemission kepha nje ngisafunda live ngichubeka la ngibuka ngivile ukuthi kwakha umuntu ngaphandle kwaNkulunkulu kulide umuntu wakho uNkulunkulu nekuthi ke futhi uma vele ungathandazi into tonke nje temkristu ihamba ngemthandazo uyawungena eligaganeni na ungathandazi ungene ngisho la kungangenwa khona mhlawumbe ubuka ingcebo ubuke ini kodwa nje into temkristu tonke ethamba ngemthandazo akufuneki into ikushaye ngesurprise noma ngabe utawuvelelwa yini noma ngabe ufuna kwenta ini kufuna uqale ukukhuphuka uhambe uye kuNkulunkulu akutshengise kube nestembu la takushayela sona ukuthi le nto lena longena kuyo injani uma into takushaya ngesurprise nalelo khaya vele litakwakhele 10 kumcoka kuthandaza kusukela uqala nje usindiswa mina ngidawusho njalo inkosi ibusise. Amen. Siyabonga kakhulu make. Lapha ngimake lengawubuta futhi ngingabuyi ngimake la kucaleni uthi ngabuta ukuthi vele kahle
ngishadela ini. Ngishadela ukuthi nginesidunge noma ngishadela ukuthi ngifulfilla ipurpose yaNkulunkulu. Because lo mnye sisangasho ukuthi sengicedzile, senginemali, sengifuna nje umvule engahlala naye. Ngishada ukuthi nginesidunge, I'm lonely, or I get married because I'm aligning myself with the purpose of God. Ngibingelela abazalwane ngegama likaJesu Kristu. Nami ngilomunye osindisiwe. Kulendzaba lena bathandekayo. Lokho ngibona kulida ngulomthandazo. Usathandaza awusakhi lesithombe lokuthi uthandazela umuntu lonjani. Awusakhi lesithombe lokuthi lo muntu ufuna abe nje. Wena uthandazela nje kusengihosi. Naso ungibusisa ngemuntu lesitaw khona kwakhalikhaya kanye. Noma urishi noma uphuwa uhamba ngetinyawo akanatiqathu. Lokumqoka lapho luthando lelento abantu lababili bakhe likhaya. Njengoba bakhala likhaya babazalwane bathethene khona la ekhaya. Batawuchubeka evangelini. Batawuhluma baze babe nato neticathulo, babe naloko. Lapho kusebenta umoya waNkulunkulu. Niya-understandana, niyabeketelelana, niyathandzana, niyathethelelana loyo lonetiphosiso diyalunga ngalomthandazo. Niyathandaza nalo uthandaze khoneni lakhe, nalo uthandaze khoneni lakhe. Bese nithandaze kanye. Nithandazele leli khaya ukuthi kube likhaya leli perfect. Ngoba na utawakha lesithombe ukuthi mina ngifuna bhudilo so. Utawulalela. Uyawuqhamuka uNkulunkulu akulethele ibhabhuni ifake insudu. Uthi ke nangu ke lo brother, hallelujah. Hayi lo brother lo, hayi uyashaya. Ushaya isicathulo sakhe lesicijile. Ushaya ngeswidi yakhe. Le bhuluko liyamkala lapha emlenteni. Hayi uyashape nakahambako. Nakafakaza uyashape. Yabona kwakhalikhaya akuhambelani naloko. Amen. Likhaya ngilenye into ifuna labantu bathandzane esimeni labatholene kuso. Na umthandze lo muntu ahamba ngaletinyawo, wena umile nje kuthi yeJesu wena ukhona, ikhaya lakhiwa nguwe. uNkulunkulu utanibusisa nandawukhompyutha nangalabo high spiritual what kwathiwa uNkulunkulu lokho lokuthi lona moya waNkulunkulu ungaka kuye, lona umoya wa lokumcoka kwakhe walikhaya. uNkulunkulu unakha uthi nihambisane nichubeke, lelo khaya liyakhonsa. Hawu nandawukhompyutha kubantu. Siyabonga. Inkosi yami inibusise. Siyabonga. Sicela Ngesini ke bathandekayo kuye kwenteke noma sekwentekile. Bayathandaza labantu njengoba sikhuluma ngalokuthandaza. Uthi naso utawungena kuleso sigaba leso akube kaso. Uyenteka ke manje na ke asuke lo bhudi abe mncanyana ngeage. Mina ngibe mdzadlana ngeage. Akuhambelani lokumqoka ngiloluthando. Inkosi yami inibusise. Ngoba labanye bese baxhonisana ukuthi kani ngivunywa ngisisi lo mdzala kangaka. Yathi mina bengimbuka ngisona 25 kani lo muntu una 27. Lokumqoka luthando nebuKristu naNkulunkulu. Inkosi yami inibusise. Hallelujah. Siyabonga kakhulu mali. Hallelujah. I think oh yes mama. Kunane indzaba la kakhulume ngayo sisiye kushada nemngane wakho. Lengakusho nje lapho. Nasila sonfeni angeke i-character yomuntu uze uyazi. Yes. Uthi utawuthi ke just because he's my friend shokuthi sengitoshada naye angeke nje mina ngikhona la esonfeni ngivete the dark side of me. Sonke isikhathi ngitoveta leli kahle yani ke wena ngeke singumngane wakho
umngani kusasa utawubonela enye inkinga nje umangala ukuthi hawu lo bengithi umngani wami kanjena soyamangala ukuthi umngani sowungijikele ngako sisikonke wena khuluma naNkulunkulu ubute uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lo wathi umuntu more than anybody else ungashada nemngani wakho umngani wakho ajika angasabi ngilomngani wakho ngoba bekade iveta lobuhle bakhe angaveti lobubi bakhe so taba senkingeni ke lapho wena awukayi uNkulunkulu ubuke umngani naso unenkinga nemngani utabuyela njani uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu utawuzina usukhuluma naye athi uNkulunkulu hayibo akusimbe ngathi ngena lana wathi ngenela tibonele utabe suthini ke emva kwalokho Hallelujah. Inkosi yami inibusise. Amen. Uyabona lo bungani. So uyavuma. Uvuma nje kanti lo mngane ebefihlile njengoba basho bazalwane ukuthi umuntu ujulile. So uvumile ke senishadile ke. Sonto lokuqala. So ufuna kuya enkonzweni. Utawuthi ke lo mngani ala phansi. Asibona uyatholakala. Ngakuthola akuye esontweni. Uyakubona? Amen. Labanye babe sebananjana ke bashada phela. Uyasuka lo brother, uyachamuka lo brother uta ne half yesinkwa la. Uphethe iphindi lemas. Nakangena la ndlini uhlala la tafuleni, hlephula lesinkwa udlalele ushiba ngalamas. Usutawubona ke wena usutawudlana. Yabona konke kubuyela emthandazweni. Umadima la ngaphandle. Siyabonga kakhulu komake bethu siyabonga. I think nje ekuvaleni ngayibisela kumake mfundisi ukuthi sekukhulunyiwe konke siyabonga kakhulu bomake ama responses kuyabonakala ukuthi kuningi lesafune sikufunze ngiyabona ukuthi kuningi kakhulu isikhathi sethu sincane kakhulu sengingabuyisela nje ngimake mfundisi ukuthi amangasishwambakanyela nje ukuthi do I really mina ngibekisa nje ngami ngingabekisi ngabazalwane sengami ukuthi umcoka yini ukuthi vele nami ngibe ukuthi ngingisisi lo stable ukuthi vele senginemali yami senginedimvo tami nje letithi wele mina ngoba phela sibanele ukuthi angifuni maybe yoba ngumthwalo noma vele kwamele ukuthi ngibe ngumthwalo ukuthi vele kukhona yini mina lengidilungiselela kona mina as an individual lengikubuka ukuthi no mawungibuka holistically spiritually sengikhulile probably na physically, financially, emotionally, yini letimvo leti mele ngitibuke before I even consider saying yes a mission. Lokunye make sangasingetela. Hallelujah. Amen bazalwane. Lengingakuphawula nje mina in summary ukuthi angibekise imvo le yendeka le la ngihlala khona. Lamantombazana lengihlala nawo ngiyaye ngicizelele kuwo ukuthi mina nje mhlambe sebangakwenta sengifile ngisaphila nje angagazi ukuthi umuntu ahambe ayoshada at the university level 1 2 angagazi umuntu ayoshada asesek entry level yempilo ngiyaye ngibekise nje ngithi mina nje angeke ungitshele ngemshado usengathenga ngisho na 100 wemalofu lakhaya ngisho ukuthini ngalamafisha ngiyaye ngithi establish yourself as a woman noma as a young woman umshado ungawendi kokuthi uvala igap i-financial instability yakho ngiko lelo sekwendeka kubo social media ukuthi nifune bo girlfriend allowance ucale lapho nivala i-financial gap lekhona establish yourself bothi sihambani niyofunza Amen. nende i-handwork Oh yes. i-handwork lakhaya siyafundisa awuyendi ngoba sowungimake yende i-handwork mina nje ngingathi i-handwork in plan A wemuntu ude umsebenzi because masibuka emuva ngesikhathi seCovid ivaliwe imisebenzi wabuya kokuthi umuntu kufuna iphilise ngala kwenda ngetandla takhe asti establishing bosses bam and singashadi out of loneliness because you can even be lonely usemshadweni Yeah.
So lento yemshado asingayibuki kokuthi ungathi isihlahla sakhismus. This is real life. It is real life. Akusiyo imidoli, akusiyo bopopayi, akusiyo isihlahla sakhismus. It is real life. Ibita eternal decision yakho. So mina lengingakugcizelela bosisi bami, daddy wena kuqala. Mangithi daddy wena hlala phansi wenda i-introspection yempilo yakho. Yathi ukuthi wena ufunani empilweni. Ngiko lokhu bese sesenda ema-microwave prayers masesifika emission. Uthi hayi Jesu uthandaze sowuvalela iso linye ngoba umbone apake ihama la ngaphandle. Le hama angathola ingoti asehla malagwana ukhaze ayika insurance but wena ubukele hama. So ngithini ngalamafisha ngithi kubosisi bami lemvo yemthandazo ungayiqali sove ukuthi kunemuntu emission akube yimpilo yakho utendlale kuNkulunkulu at an early age uthi Nkosi mina mhlambe ngake ngabhekana nesimo sokuthi ngahlukubedeka empilweni but nginaso sifiso semshado ngicela ungiphe umuntu lo yawukhona kokuthi angiside nakulesilonza lenginaso angiside naku spiritual growth ngoba akusho ukuthi sikholelwa kufika emshadweni akusiko ukuthi sobe suphakamisa tandla sothi hayi sengifike eKenani. It is not a land of milk and honey. Rather lapho sekufuna ufakele elinye ligiya because kuyendeka ukuthi mangabe nje siyayisilalele bomake nabafakaza noma baka especially mabafakaza bathi laba labadzadla labathi ngiyamati uNkulunkulu angethwala angifundisa lithando emshadweni sothi kuyendeka ukuthi lihambe liphele lolithando bese sowufaka leligiya lelithando laNkulunkulu ngokuthi lo mfu angisamthandi ngaleli lithando lokuthi hayi umdali liyaphela leladali ubese kubuya lela uNkulunkulu lithando. So ngiko ngithi umshado bosisi ngicela singawubuki ngokuthi it's like an achievement utangifaka idayimane lengengobe ngisho umuntu lento lela akusi it's nothing lokumcoka bosisi bami. Let us establish ourselves utati kokuthi ungubani umtshele uNkulunkulu lokufunako. Mina nje I have sisters nanamhla naloku laba vele bakutshela ukuthi cha mfana makhe yabona mina umshado akusinho yami nje. So there are women who out there laba kanjalo labathi mina nje umshado akusinho yami. Ngiko ngithi daddy wena mangabe umshado uyawufuna uthandazele nyalo and uNkulunkulu ethembekile. Mangabe uhamba naye mbamba uyalata iliphimbo lakhe mbamba.